Israelin na Ngaihnawm Gaza le Lebanon na trangte a be na ato dan le chumi a chan le dan chanchin te video masa a kan soin kan ngai thla a don tum video a hian UN General Assembly voice samsari pakuana UN headquarters New York khopuya ne meka nimin September ni samni pasari zirtop niya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Thusawi kan ngai thave thungang Mr. President pile pute u kan ramin kan nun kho chua theina na indo na kan ma chon me ka wangin kumin General Assembly hi ron chim lo katuma ma se he do sana thu sai tu tam takin dot na sa tak manga kan ram min pu thu ka hriatin thu dik soi tu ra ka ron kal ngei trulin ka hria a ka ron kal ta ani kan ram le kan mi pui te tan le thu dik tan au chuak turin voina hianin ma a kalodinga hei hi thu dik chu ani Israelin rem na azonga adu ngoi ngoya voi tam tak rem na siam tu alo ni to angin tuna po hian asiam le nge yang tuna hian mel manun rong le kol tak Israel noi chimi vek du tu kan ma chon meka chung tual that tu nun rong laka chuan kan ram kan hum him ngei tu rani kan mel ma te hian ke ni min ti chiat mai hian tum ani lova khovel pum hi ti chiata firfiak opna nun rong tak nuaya da an tumani nikum General Assembly ya ka thu soya khan kum sang tam tak kalta a motion du than tur min pek kha tu na po kan ma a ala in chop thu ka soi to a kan pi le pu te ram tiam an lu don khan chuan lo om le zel tur te hne na mal som na nge an chia kan ro chun don ti chu kan om dan le kan thil ti in a hril tur thu motion min hrila chu du than na tho chu voina kan ma in chop hi ani Iran sual na le poi khoi na top thei lo awanga an chia nge Arab le Juda te in rem na le tho ho na awanga mal som na kan than zo kang ti in du than tur pahni kan nei thu ka soi kha ani a kami thu ka soi nu lok khan mal som na chungchang ka soi khan ngai ven a lo hle a Saudi Arabia le Israel tho dun na tur po in ma son chak le ma se chuti lai tak chuan October ni sari an chia aron thlenga Iran chom le vullen Hamas firfiak sang rual zet Gaza tanga Israel ron lutin suang tu phak lo khoparap thlakin poyan ron khoya rong taka mi sang khajani chuang thatin meichia tam takan pong sualin an khoi nom na a mi lu te la in nausen te an hal hluma chung kwa hal hlum te po an nei naji sipaiten rong taka Juda te an suat kha minron hriat thartir le ani ber mai Hamas ho hian ram sang khwa le tui le Israel khwa le tui mi zahni somnga pakhat lai kidnapin Gaza an hnuk luta chung zinga za somnga pali te chu Israel a hruai ho an ni to abak la om te po kan hruai ho kim ma chuan Israel hi kan chol don lo ti voin hian katiama che u Hamasina an ren be mek te zinga then khat chung te chu voina hian kan zinga an lo tel ve a an thut muna loading nge se katiam non le che u in mangai te hi kan ron hruai ho le nge yanga he kan be pui thiang hlim hi a hlo tlin tluan tlin ma chuan kan chol san lawang pi le pu te u Gaza tanga Hamas in Israel aron run ni khan October ni sari an chia hi a intrana ma se chuta chuan ala top mai lo Iran huai hot le ruwa man tildang sang paruk atanga be na laka inveng him turin Israel chu norlui kan ni chun zom ngal zata October ni riata Lebanon atangin Hezbollah in min beitan ve ngala chuta tanga vo in thleng hian Hezbollah ho hian rocket sang riat chuang kan ram kho sanga civilian te chunga anron kap lut to cholkar ni nu maya Iran vullen tho Houthis firfia khovin Yemen atangin drone le missile anron tir zom ve le boka chung zinga zahni somnga zet phei chu kan khopui Tel Aviv bituma anron ka ani Syria le Iraq in khwar Iran firfiak pol dang te po in tun kum khat kalta chung hian voi enge mozat minron kap ve boka tin Judai le Samaria khwa a Palestinian hel ho po in Iran tanpuina le fuipor na thovin an khwa Juda tele Israel ngei po ron bein voi tam tak poi an khoito
chu mai ala nilova tun April liam ta khan Iranin avoi khatnan anram leilung atang nge in Israel bitumin drone cruise missile le ballistic missile zathum chuang zet anon kap chuak bok vo in hian Irana lalrot mek tu tetan thu cha du kanei min kap ani chuan kan kap ve lo thei lo chewa Israel ban sei takhian thlen phak lo le ban phak lo Irana khan anei lova Middle East pumpuya po ban phak lo anei hek lo he assembly le he hall pona khovel po hian hei hi lo rero se he indona hian Israelin ne na kan changdon ti hi pi le pu te u kil sang sang pasari atanga Iran be na laka Israel ain hum him mek in mu hian malsom na le an che inkar daidang tu rin hi in mu mai ka ring bik lova malsom na le an chia chu fia taka in thliar thiam ka be sei he map hi ni kuma in ma ka lo phort chua to tho malsom na map kha ani a Israel le Arab thianten Asia le Europe khomwal pui thunjom tu turkong Indian Ocean le Mediterranean Sea kaltlanga an siam tur a entira he konga hian rail kong te pipeline ro pui tak tak le fiber optic cable ro pui tak te siam ni in chu chuan khomwal pui sang sanga cheng mihring vaibel che zahni zette mason na athlendon ani ame pahni na hi han en ve thung ula hei hi an chemep ni ve thungin Iranin firfiaka chet na le tharum tho na acho chu awanga Indian Ocean atanga Mediterranean thlenga try dar firfiak na me pani hei hian international waterways te dangin mi maktaduai tam takati chia a ramsang sang insum don ton na ti chia in mi maktaduai tam tak atimang angani lelama malsom na eng tak beise na eng thantura omla in lelama mahun thim tak beidon na aom ve thunga he Iran ha an chia hi Israel tan chawa chiat na tur emo inti ani chuan in ngai tu anon le ngei angai ti na hani ang achan chu Iran jet na le apoi khoi na te hi rang takati to pani vat lo chuan Middle East ram zong zong le khovel mundanga ram tam tak thlengin din hun hlo thon oma din tir do nani Middle East pon thlenga ro rel na ti zau tumin ma ala meka chuwanga khomwal pui sang sang pangala ya firfiak te chom char char hi ni in nuclear ka chhuat theina tur ballistic missile po khovel pum ti thaina na siam tum chhun zom zel ani khovel in Iran hi atlon rei to ma a antual chung buaina le ramdang anti buaina zong zong te po khovel hian a haider zel ani mase tuna hian chu Iran in tlon siak na chu ti to patrul to a tuna nge hian ti top nga la trulani khovel ram sang sang te hian Irana ro rel tu nun rong te nilovin ro rel na dik du tu Iran mi pui te an din pui zok tur ani a tin mo phurna langam sarkar le mani mo phurna shria sarkar te chuan Iran chet na huai sar tak do le tu le beilet tu Israel hi athlop tur mai nilovin Israel hi ado puin atran pui tur ani a Iran nuclear weapons program titop tura Israel sarkar malak na hian antel vezok tur ani hepola hian Security Council thutkhom aom le thuai dona UN Security Council member ramte zong zong Iran sarkar laka shek na kalpui tura vote vek turin kasomani Iran in nuclear ral thuam anei lo na tura kanti thei ang kanti vek angai si a kumsam ni borvel zet chu Iran nuclear program chungchanga film khur turin khovel hi kalo hriat tirin kalo out chuak to a tin kan chet na le kan malak na sang sanga wangin Iran nuclear program hi kum enge mozat kan ti khotlai sak bok ma se voin thleng hian kan la ti top sak lova kan ti khotlai sak ringot chau ani tuna hian an nuclear program te ral thuama en chin tura malak an tummeka ram zong zong khovel pum mi pui te him na le muan na atan chu thil chu kan dang ngei turani ang chumi konga chuan Israel chuan ati theya piang ati dona Iran in nuclear ral thuam nei atum na dang tur hian kan ti theya piang kan ti ze lang ti ka tia ma cheu pile pu te u
voina kan ma zo na omta chu zo na chan har salo takani a kamep en tir tak che upahni atang khan a khoi jok khan nge kan ma hun min siam sakang malsom na nge an chia jok khan ti hi ani Israel chuan a du athlang fel sha a remna le muan na ti chiat tuma beitu firfiak te kan do mek la in remna le muan na om theinan kan then om arab ram te thiana siam tumin ma kan la mek ani kum khat don lai chu Israel sipai mi pa le meichia huaisen tak tak ten Gaza optu Hamas firfiak te ti chiat na le an lal ram thia na an thok meka nikum October ni sharia min ron run khan Hamas firfiak ho hian sipai sing li chuang zet nein rocket sing khat sanga le mail za thum som nga zeta thui le hnuai kong New York subway system ai po a lian jok an neya tuna chuan kum khat atlinin Israel sipai ten Hamas firfiak zat ve aya tam an thatin an mana an rocket nei zong zong atanga za som ko chuang ti chiat sakin an le hnuai kong poimo ho te po ti chiat sak an ni to an sipai battalion somni pali atangin somni pathum kan ti chiat sak to a adang po ti chezel turin kan chui zui zel an senior commander te da bovin an man ro nei te kan ti chiat sak zela chuti lai chuan kan be pui thiang hlim kan mi an man te hruai hole turin kan in sorbing meka chu kan be pui chu hlo thlin ma chuan kan chol lowang ti ka soi non le indo pui pahni na top nu khan na ji sipai te indin thar le in Germany a ro rel na an chang le em kan ti chuan an chang to lo chutiang chia chuan tuna hian Hamas ho hi indin thar le a Gaza ro rel na chang le turin kan thla don lova min kap non le tura an indin thar le hi kan rem ti to lowang kan mi an hren be te chungchanga Hamas ho hne na hian thu cha du ka nei kan mi te kha kaltir ro u voina nungdamala omte zong zong nungdamin inron chua tur ani a rong taka in tha tak te ruang po an chung te hne na in hlan let tur ani voina helaya lo tel ve chung ko then khat tele Israel ommek te po in an hmangai kalta te sun na le an ma ni hriat reng na na an ruang zalna tur mun nei an phu ani pile pu te u he indo na hi tuna hian top ngal the ani a chumi tura Hamas ho ti tur chu in pe ka anral thuam te tuna an mi hren be zong zong te chua zalen nani ma se chumi an ti du lo ani ero chuan atop thlenga kan be yangai do na kong dang om theilo tin Lebanona Hezbollah ho po Israel hian a hne ngei angai boka Hezbollah hian Bin Laden ti lova chuan American le French mi pui an that hnem bera voina heru ma thuve ram sang sang khwale tuimi enge mozat Hezbollah ho hian an that bok kumsam ni kalta chungin asatakin Israel an beya nikum October ni sharia Hamasin min be hnu in Hezbollah ho hian nasatakin min be chun zama an rocket ka awangin Israel marlama micheng singruk zetten an chen na in chua sana mani ram chunga refugee an ni alongai pha Israel marlama khotam tak chu Hezbollah ho awangin khoral muang takatangin khoro san tak an chang meka El Paso le San Diego te hi mi firfiak ten ro san khua a hanchan tir ve te reng se America sarkar hian engchen nge mi firfiak te chu angai dama asiat thiamang ni khat nge kar khat nge thakhat ni khat lek po asiat thiama anga ka ringlo keni chuan kum khat don kan khonga in Hezbollah ho hi kan do a ma se vo in hian atok to ti turin in ma a kaloding ani kan khwale tuite thlamuang tak le him taka an chen na ina an let le ma chuan kan chol don lova kan ram ria firfiak sipai rual anin khwa reng le October ni sari angdang an thlen tir le hi kan rem ti to lowang UN Security Council resolution anga kan ram ria tanga an firfiak sipai te hnukson turan ni lain nusona hnekin minron hnai tul tula le hnuai kong te lain van boruak lama rocket an ron kap reng boka heng rocket le missiles te la hi school hospital apartment building le mimal chen na in na tang te in an ron kap kher thin le nga la
an mani khua le tuite din mun der thong le hlom taka anda thrin ani chuwangin tunkar tirlam khan Lebanon mi puite hnena Hezbollah ho thi na thangkam atanga tal chuak turin ka hriat tira he indona hi Lebanon mi puite nena kan indona nilova anma ni hijack tu le Israel min beireng tu Hezbollah ho nena kan indona ani zok ti ka soibok Hezbollah hovin indona kong zok an la thlang chun zom zel ani chuan Israel indu thlan tur dang kan neilova he min beina hi da bova kan mi te anina thlamuang taka hotir le turin dikna kan neibok chu tu na Israelin kan ti mek po hi ani tunkar mai khan Israel sipaiten Iran tranpuina kumsom thum chunga Hezbollah ho rocket check call tam tak anti chiat saka an military commander senior tak Israel thisen chau nilo American le French sipai tam tak thisen lo chua to tu te po kan da thanwal to he kan be pui hi kan lakal pui chun zom zel do na kan thil tum zong a hlotlin vek ma chuan kan chol lowang pi le pu te u kan chatuan khopui Jerusalem ma kumsam sang thum chuang kalta a rorel tu lal Solomonan ni hnuaya hian thil thar reng alo omlo ati kha kan hretrevin karinga tunlai khovel thiamna sang to tak van boruak le thlale lung chanchin zirna sang tak le artificial intelligence thatak tak omto na khovela hian mithen khat chuan he lal Solomona Thusawi hi an hnial du mai theye mase thil pakhatero hnial rual lovina chiang United Nations sa hian thil thar reng alo omlo ti hi Sangka jakua somriat palia Israel ambassador to UN kanina angin hedo sana hian avoi khatnan thu ka soivea tuna kum somli haral tachia ani chu ka thusoi masak bera chuan he podia matrang nge hian UN na tranga Israel no chua tumna proposal kalzongin thu ka soya tuna hian kum somli nuwa chu podia ma vek chuan chutiang proposal tho laka Israel tranzonga thu soi tur le Israel chanhim turin kaloding le ta ani hi tunchuma Israel kalzonga chu proposal pulut tu le Israel min pu chetu chu Hamas firfiak ho nilovin Palestinian Authority President Mahmoud Abbas ani Mahmoud Abbas hi Israel nena inrem na du ni anga insoi mase voin thlenga Hamas ho chet na rap thlak le rong tak dem zonga tongkam khat po la chak chuak du lo ani a Israel mi le American te an tha mana firfiak te hne na cheng vaibel chetam tak la pe chun zom reng tu ani mi in tha hnem le poisa in hnemang ti in mi firfiak te an tira Israelin dam kho chuak tu le mani in veng him tura dikna anei te do zongin khovel sarkar sang ador zui reng bok changni som pali atanga vo in thleng hian he UN General Assembly hian Israel dem zongin voiza som sari pali lai resolution na pass to a khovel ramdang dem na resolution na pass to zong bel khomero som sari pathum ani chumi omzia chu ramdang adem na zong bel khom let ni ai po in ram pakhat Middle East democracy ram omchun Israel adem na chu atam jok fe ti na ani a hei hi eng lem chan na le ti der na nge ni a eng fiam thu nge ni ngai United Nations chunga juda te huat na alenzia soita ka chuan UN peng pakhat International Criminal Court prosecutorin ke Israel Prime Minister le ka Defense Minister laka arrest warrant issue turin thutluk na asiam ti thu te hian tu ma ati phuchin ei lawang cheu heng ICC ro rel na te hi juda te huat na ril ru atanga lo chuak ani ti mai lo chu soifia dan tur dang a om lo pi le pu te u indona poi khoi tu tak te chu Israel ani lovin Iran Gaza Syria Lebanon le Yemen na te ani anom jok ni chung war criminal te kianga ding le anma ni support tu thil tha dova thil thalo support tu an chia thlanga malsom na hnol tu chu in lo om ve ani ngai chuan zakah kun ngoi tur in ni in tan hei hi ka soi du bok he indona kalme ka hian Israelin hne na changdo na
du thlan tur dang kan nei lo awangin he indo na hi kan hne ngei anga yani indo pui pahnih na kan mi te rong taka tha le suat an ni a min chan him tura tu ma an pen chua lo atang khan chuan thar kan lo chuang kai ta a tuna chuan ram kan nei to a sipai huai sen tu te nen ma khai khin rual lo sipai huai sen nein keima ni kanin hum him thei ve to Bible Samuel abua in ziak angin Israel ram hi chatuan po in atlu chedon lova chuti main Israel hi aral lawang Israel mi pui te le Israel sipai te hne na he hi ka cha du chak tak le huai sen takin om ro u Israel mi pui te hi tu na annunga naktu ka le kum khua po in annung zelang kalome